vas, no. Beše. Ne, ne. Zvoni? Ne, neko številko imaš v... Ja, daj sem. No, delo to še. Daj po te! Kaj gremo zdaj? Sejde, ja. Sega ni kolega. Martin, daj meni na žemljo. Oj, film snema. Ni žemljo. Pa to je nenormalno. Je, edino. Tem pa daj kul to. Kaj se gleda gremo? Gremo zrče, no? Ti bi šel pol dve biti v zrče. Pa gremo manjši, ne vem, jutri. Ok, igrač iz pol ure. V torek gremo. Zvoni? Torek ne, ker torek je V sredo, te. Jutri ga moramo, ker jutri tako gremo z ladjo, ne? Ja, smo zbali, ne. Mogoče bomo... Čujem, kako govorimo. Ja, se jutri ne vrgla. Pa znaš meni. Ja, se jutri v zrče, ne stopim. Si za to? Je foba. Gremo, jutri v zrčah izstopimo. Ja, Pa možda 580 sekund za to, da bo vzeče. ti si retardiranec, koliko prijemo nazaj? Ja, to je drugo. Čarti. Sam ko boš šla od zrčka še dalje? Tam bom. Tam boš šla. Zavedno. Samo vedno.